出国那个 Slam 中农山起码。Kajantia Student Union apo kejinggalam Presiden usamla Jersam Shila bat General Secretary usamla Traybolang Arsuchen rengkat bet kidkhot jengka kilalai jengo nalaki jongki kemat ya kamadan kiang nangba stadium kabadon hajuai haka khat khandai terik uno pra arhajar arpo haka balalap shibun kejingduna haka nei kamadan nilakai bat haba yunujor bat ke Jawaharlal Nehru Stadium kabadan hanong ba Shillong kam yahap setia. Ini liang yang gaje asyo. Hadin udah penmi sikot kubar wa udah wayo penyo national game apa ga district wa maya yang Hadin itu ada kod iga meeting ya warok ke stakeholder dan iga association wa man ini ke sing hipok office krek kam yang tahu on ini liang yang ke West Jantia district sport association the one ge dia mentah belang gibi uci bon the discuss ba kiji ini liang yang ke JSU gini stakeholder wa ule hejing itu wa udah wai wa yo national game apa ke district yang Hadin udah dep iga meeting depan mana i wa ulai gini ke site wa gini ke stadium yang mana po ini ke stadium yo cibon gijing duna wi gini ke stadium go ini ke kiang nang ba stadium duna ba telada pai kejak caden yo ke wi to ke JN stadium wa apa polo wa gini ke kiang nang ba stadium to ke warim do wa apa ke stadium Hajing sekiat ke facilities ko to yo gani ga stadium to man yarangkat ko ke JN stadium tang ko wi wa pelai le wi ke Jantia sa i ban aduk ni ke singi ke jingi kun yang ko Jantia District Sport Association man ko Slam ba wi kun kwa pun ke mo din wa yo biang i chong i ke meeting de am le wan yang ka association de khana ke i gini gisne unda de aduk ke sarkar warim de am go wi ke site wa propose ki hadin ura tho gi go wan ke special site ko yi o chunai gi multi complex ni gi pon gi wan gi infrastructure gi hai jingi to wan ra gi ni indoor games and sport la ni gi outdoor game and sport te chupun sniaw yang ne liang buram yo minister yang gi mas sniaw balang da wa ga dor bar snong wa jar sniaw gi de am ga site ko mut ki we sniaw ban ine liang i kwa biang bot den wa kerpat ila ne liang minister yang gi wa am buram wa ne liang ga snong wa jar le boy yo revive biang gi ni ilo doa biang i wato igini activities igini infrastructure doa nga sarkar wa wanra ga takat kam gitu gudarem tangai igini sarkar heni la goda em ni uman ga wine o yirap ko i khrang wi pen yo ite jing doa yang i sko wi la dapat bahai ga liang ga sport ila em kam bahai ga sport dapat go bon gi khana kan ro yang i ga ni man gi unemployed hadin de pure putih man employed man em ga sports nya tho bahai to wa go bon gi khana kan lai ini wan gi le ngop ni wan gijing ngop ki wasi ne ba mana ya ule gi sport gi de yo same le ne de empor de mana emporum em ga sport ki depan man gi iwo wer de ngop gi wan gi bon gi banta tengah kan tuoi gi MLA sachisen gi ga sarkar o snya bi gi gijing dawa yong i o ine liang hi gong ga JSU in chongklik ti de kan tu le gi sport association ni go bon gi association wo wan is not tilang gi wi kana wi ni gijing dawa yo man ga kajing job dan ni kajing yo nong igari ka jai bro yang gari lom Jantia i warok ko boleh sibon